Salibonani bathandekayo, unyaka omutsha ngegama lenkosi yethu Jesu siyabonga ukubana sasikomunye umnyaka Thixo omuhle singena esifundweni sakuqala lapho uNkulunkulu esinika isifundo sokubambanisa izulu lomhlaba. Isifundo sakuqala sifunda ngokubana siyahlukunyezwa kodwa akasidelwanga, ngesilungu persecuted but not forsaken. Siyabonga ukuthi umnyaka lo siyakhangela kakhulu uNkulunkulu eveza ukubambanisa umhlaba owileyo esebenzisa abalingiswa. Sikhangela ibhuku likaFilipi lebhuku likaKolose. Okhulumayo lani ngumfundisi Miladube, ngizacela ukuthi ayengilabo lapha baziveze. Salibonani bathandekayo, siyathaba ukuhlangana kulesi sifundo sokuqala kuleli kota wona lomnyaka ka2026. uNkulunkulu wasibusise olibingelelayo ngumfundisi uKhonzile Khumalo. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyalibongela ithuba esilinikwa nguNkulunkulu ukuthi sike sizwe asiphathele khona ngawona lo mnyaka. Mina ngingumisisi Siboneni Mhlanga. Salibonani hlobo lonke, intokozo emangalisayo ukuthi singene umnyaka omutsha ngomusa wenkosi. Igama lami ngumfundisi uVizet Ncube. Asibendele izwi lomthandazo lapho sisungula isifundo. Baba wethu othandekayo sezulwini, siletha ukubonga okukhulu ukusichaphisa umnyaka ka2025 ngomusa wakho. Nanku umnyaka usungula nje, siyalidumisa igama lakho. Siyakukholwa ukuba nxa usiphuthise umnyaka odlulileyo, lawo nalo sizakuwuphutsha ngegama lika Jesu. Singena ke isifundweni esiqhakathekileyo, isifundo lesi esizakwakha izimpilo zethu sikhangele wonke umnyaka. Khulumisana lathi sonke usifinyelele ngamunye. Udumo luze ngakuwe ngoJesu inkosi yethu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga bafowethu lo mama lapha. Labalaleli lababukeli, sisesifundweni esakuqala somnyaka. Siyahlukunyezwa kodwa akasidelwanga. Mhlawumbe nesikuwo kunengi okuhlukuluza abantu, kunengi osihlukumezayo, kunengi okwenza sibange ezibi uzibona ngani kawusamela ngophile. Kodwa siyabonga ukuthi uNkulunkulu usinike isifundo walela babukeli esihle. Omlobo omunye uyabuza ukuthi kambe usuku waba phakathi kobunzima yini, komsebenzi benxe ukhethelweyo wabona kunzima, wakhangelela ukuthi wenze ulutho oluthile wesaba, kodwa ke wafisa ukuthi ngabe uyakugcwalisa kwabanzima. Kodwa ke uyakucabanga yini ukuthi indaba yosindiso layo yabanzima ukuthi zitholakale iphutsha kuhle? Ngoba sifica ukuthi uNkulunkulu wahlala phansi ukuthi abambanise umhlaba owileyo lezulu. Wathatha uJesu ukuthi ahlukunyezwe ukuze umhlaba lobuyisane loNkulunkulu. uJesu ke lesehlukunyezwe wanikeza abalingiswa njengabo Paul. Esibathola kumbhalo eminingi esafunda ngayo lapha ukuthi oPaul bahluze kanganani. Yikho ke sikusifundo lesi esikuso namhlanje. Persecuted but not forsaken. Sihlukunyezwa nsuku zonke kasidelwanga. Akusibali ivesi yethu yokwazwa ekhanda uFilipi 4 verse ngelika 4. Ifunda kanje ithi thokozani enkosini kokuphela. Ngiyatsho futhi ngithi thokozani. Ngiyayizwa ivesi leyi. Uthi thokozani enkosini, ngiyaphinda futhi. Nxa sicabanga ukuthi sikhulume ngevesi leyi, ngifuna ukuthi sike sikhulume indaba ukuthiwa kulomfundisi omunye wabotshwayo. Wangena ejele kodwa ke ebotshola ize. Kwaba indaba eyenzakala yena engaso umuntu oyenza ulutho, kodwa kuthiwa esejele umlimi wamnika insimu yokusebenza, izibotshwa. Wazibona sebemcela ukuthi wena ngumfundisi akuchumayele phi. Wabona sechumayela abantu besamukela, wabhabhathiza sejele. Wasekubona ukuthi kuyagcwalisa ukuthi uNkulunkulu uthi kumele sithokoze njengalokho. Sifundani ngevesi le uPaul athi thokozani, ngiyaphinda thokozani. Njengalo umfundisi abona ecela ukuthi ngembona ngani mina umlimi ungiflathele kathi ke kulomsebenzi ejele. Sifundani mfundisi Khumalo? Esikunanzelelayo ke lapha ukuthi nxa uPaul ebhala ngalindlela ubhala ekuzwisiseni ukuthi khona lo ombizileyo kamchiyanga njalo. La nxa esejele ubhala ngalindlela yokuthi hayi thokozani, iyaphinda njalo thokozani, ngoba wayezwisisa ukuthi lo
onguyomkholwa kuye akamchiyanga even ephakathi entolongo. So kungakwenza ukuthi lanxa uphakathi komumo obuhlungu nxa uzwisisa ukuthi uNkulunkulu ungene lawe uza kuthokoza. Mina ngufundayo lapha mfundisi ukuthi ubizo lukaNkulunkulu kalutsho ukuthi sizahamba ephakhi konke kumnandi. Njalo nxa esithi leli lithe thokozani enkosini kokuphela, elinye lithi njalo njalo, ebese siyaphinda futhi. So khona lokhu mina engikuzisisayo ukuthi ukuthokoza kakula mumo ngisho ku context ye verse le. Nxa sisemsebenzini sibizwe uNkulunkulu kuthi ukuthi nxa esithi always uthi izikhathi zonke whether kuhle kumbe kubi loba singena ebuhlungwini ngoba kwesinye isikhathi liyananzela ukuthi kulevangeli elikhona elokuthi nxa sesikuNkulunkulu asisagulelwa, asisafelwa, asisasweli. But ivesi le nkambo leli lethile abantu abathunywa ivangeli kanye lathi iyasivezela ukuthi inkambo kwesinye isikhathi ngaba buhlungu ngoba siyazwisisa vele ukuthi kuyikulwa phakathi kukaNkulunkulu loSathane. So vele sizangena ezihluphekweni singene ezikhathini ezibuhlungu but isikhuthazo ukuthi kasithokozeni izikhathi zonke and okuletha intokozo ngifelwe kuyini, okungenza ngithokoze ngilahlekelwe ngumsebenzi kuyini, okungangenza ngithokoze ngizondwa ngiqanjelwa amanga njengalo mfundisi omlethileyo njenge-introduction. So khona lokho kusifundisa ukuthi kulolunye ulutho okufanele sibe yilo lona ukuze izinto lezi ezibuhlungu zibe yintokozo kithi. Yes, ngoba abantu uJesu uthe nxa belizonda beli-persecutor belizingela linathokozani, sithokozelani ukuthi thina siphiwe ingxenye iprivilege yokuthi sihluphekele leli vangeli lempilo ephakathi ukuze kusasa siyeba lesabelo futhi entokozweni yokuphila okuphakathi. So siphila inamuhla sikhangele ikusasa. Mfundisi inamfundisi lebhala soyithi thokozani usejele. Kodwa kuba ngentokozo. Yikho phela khonapho kungithintayo ukuthi ubhala esejele ibhuku leli sinxa sisehla sizananzela ukuthi libhuku lonke incwadi yonke ayiloba esejele. Now engiphuma lapho yikunanzelela even igama lisebenzisileyo thokozani enkosini. Lapha sithola inkosi iyinkosi yobudlelwano. So ulobudlelwano lenkosi ephakathi, ulobudlelwano lenkosi engekho phakathi. Uze kungikhumbuze kumnyaka ophelileyo sithe siku-camp meeting ukhona omunye ujaha wayelilunga lami kumbe ungithi lakade esililunga lami. Ujaha lo akwenzayo uyafika kimi uyangifonela ukuthi mfundisi ngibotshiwe kodwa ngiphumile ngebail. So ke ngifike ngahlala ejele ekami 2 weeks kodwa ngiphumile. Ngiphakathi ngiqale ngacela ukuthi uNkulunkulu ngicela ukuthi ungiphi ikhefu ke ngiye emhlanganweni wezihonqo nxa kulicebo lakho lokuthi ngibuyele ngizabuyela kodwa ke ngizahamba ngidlile. So uthi yena ngathi ngingena usuku lokuqala ngangena ngikhathazekile ukuthi kanti kutheni ngoba nxa wayechasisa indaba yakho uthi wayengakukholwa ukuthi ulomlando angeke ngufakaze lokhuyana. Kodwa bese sithi yena kakhulukazi abesisithi yena ngiphakathi uNkulunkulu wangivezela abanye abantu abagwetshelwe iminyaka 20 30 lani omunye sengile 17 sengisalwe iminyaka emibili and so uthi hayi kahle ngabona lapha ngibizela ukuchumayela ngabiza abantu ngaqalisa ukuchumayela bese ngibizwa mfundisi. So ke mfundisi la nxa kade singingagwethe ukuthi ngibuyele hayi sengile ndawo yokuchumayela ngizwela lineli phandle. So ke ngicabanga ukuthi ukuthokoza lokho nxa ekukhuluma uMpostoli Paul kulokwenza lokuthi ingqondo kasiyichanele ivume ukuthi kwakhathesi ngikulo umumo kanginyedwa ngilenkosi yobudlelwano. Siyabonga balaleli babukeli. Isifundo lesike sakuqala somnyaka lo ka2026 sizakhangela kakhulu ivikile ukuthi kumumo esingena kuyo njengoPaul nxa ungahlangana lokuhlupheka ukuhlukuluzeka yikufelwa yikugula inswelo singakhohle ukuthi kulentokozo kuJesu. Ngenxa ukuthi uPaul ekhuluma uthi umKristu kumele abekwazi izikhathi zonke uNkulunkulu kathinji. Malaki 3 ngale 6 uthi nguyizona namhla lakusasa. Hebrews 13:8 uthi uNkulunkulu insuku zonke. So nxa ithokozani njalo nje uthi umlimi nxa kade ekhona izolo kufiwe
ukhona lithokoza, ukhona kuqanda, ukhona kunjani. So kasifundeni ukuthi intokozo ngeyethu nxa sikuKristu singesabi. Ngoba uNkulunkulu ulathi uthembisile. Siyabonga uThixo ukuthi kwena leli viki uzasikhanyisela ukuthi kumele sithokoze phakathi komhlaba omubi kangaka. Sibambela uEfeso 3:1. Nxa ebamba evula ivesi leyi sikhangela kuthiwa uPaul oyisibotshwa sikaKristu. So kubuyela khona phana futhi ukuthini uthina thokozani lisentolongweni. Nangu sezivesi ukuthi mina Paul isibotshwa sikaKristu. Angabalali ivesi ngifuna siphumule ukuthi amazwi la ewabhala uPaul sibona kuyini esikufundayo usifundisane ngesimilo sakhe nobudlelwano bakhe noKristu kuyini asivezela ukuthi sikuphile njengabantu abakuKristu bekhonza. Ngasibanda 3:1. Ephesians 3:1 ithi ngenxa yalesi sizathu mina Paul isibotshwa sikaKristu uJesu ngenxa yenu yena abantu bezizwe. Bamba Philemon 1. uPhilemon 1 abesesithi mina Paul isibotshwa sikaKristu Jesu loTimothi umzalwane wethu. uPhilemon umngane wethu othandekayo leyisisebenzi kanye lathi. Kanye lathi. Kuyini esikufunda kusimilo sikaPaul nobudlelwano bakhe noKristu nxa ekhuluma ezibona eyingxenye yokuba sentolongweni ngenxa kaJesu sifunda. Mina ngikuzwisisa lapha mfundisi ukuthi nxa ngikhangela ukuthi esithi isibotshwa sikaJesu ngigijime ngazibuza ukuthi isibotshwa nguyabe kungumuntu oyabe semumweni onjani. Ngacabanga ukuthi isibotshwa ngumuntu ongela nkululeko, kenzi lokho akuthandayo, akazilawuli. So umpostoli Paul nxa ezethula uPhilemon, ezethula kwabase Efeso, uzethula njengalowo obotshwe nguJesu. So usentolongweni ngoba yena kayisiolawula izehlakalo zempilo yakhe, ukuthi abe sejele kulawulwa nguJesu ngoba nguye umnikazi wakhe, nguye futhi umnikazi womsebenzi. So ngizwisisa ukuthi nxa usuyisibotshwa sikaJesu kukhala isicathulo sikaJesu. Nxa sisiya entolongweni siye entolongweni abe sesithi I will never, angisoze ngikuchiye futhi angisoze ngikulahle. So siyakwazi ukuthi esihamba laye ulathi. Ngizwisisa indaba yokuba yisibotshwa sikaJesu njengomuntu olawulwa. uNkulunkulu nguye ongilawulayo, nguye otsho ukuthi ngena la khona lapha hamba kanje. Yikho kumthola okumenza azasibhalela incwadi ukuthi thokozanini ngoba yena lapho akhona uloNkulunkulu and uyazwisisa ukuthi konke kulungile. Anti kule ngoma lana engiyithandayo hymn 148 uthi la nxa engangiholela enhlane nxa uJesu ekhona kulungile. So uNkulunkulu kasifundisa ukuthi sibe yizibotshwa, ukuthi sivume lapha sithungamelela khona, lapha etsho khona siye njani siye, kungakhathalekile ukuthi umumo wakhona unjani. I think okunye ngikubona mfundisi lapha ukuthi asehlukanise ukuba yisibotshwa lokho. uPaul konanga, right, kodwa yisibotshwa. So ke ubotshelwe ukumela iqiniso lalo omthumileyo. So ke kwesinye isikhathi kulula ukuthi omunye umuntu abotshelwe icala lakhe alaziyo abese sehluleka ukuinterpreta kuhle. Kuqondile ukuthi la ekayesebenzela inkosi ngaleyo ndlela. Kodwa ke lapha uPaul kwakungekho okumbamba ukuthi abe kuleyo ndawo. Kodwa uba kuleyo ndawo. Bese ngithinta nguvesi 1 lo obalungu Mrs Mhlanga. Uthi yena ngani lina bezizweni. So ke 1 uyakuzwisisa ukuthi uvele yena ubizele ukuthi kayefinyelela futhi abantu abezizweni. Abantu laba de befuna bengela lungelo lokufinyelela yini livangeli. So ke usehamba ukuyabafinyelela kungakhathalekile ukuthi uza kuphathwa njani kulowo muntu. I think sesebekuchile laphana abafowethu. So i-expression kaPaul yokuzimisela i-commitment yakhe kuKristu esithi mina Paul isibotshwa sikaJesu. So indlela aveza ngayo, indlela ayezikhomithe ngayo kubani kuJesu. Yes. Ngilombuzo nxa umfundisi ekhuluma ukuthi
thina ebizweni anti sikhuluma ngokuthi mfundisi uNkulunkulu ubambanisa izulu lomhlaba ngoJesu labo bonke abalandeli bakaJesu. Thina si-committed okunganani. Siyavuma yini ukuthi uJesu asilawule ukuthi khathesi siyangaphi, khathesi siyakhuluma ngaphi. Ngoba uNkulunkulu asibizele khona ukuthi thina sibe yithi i-connecting link. Thina singama-instruments. uNkulunkulu ufuna ukukhuluma labantu abafayo, abanika impilo. But asoze ayehle enkazimulweni yakhe. Usebenzisa umuntu. So mina yimi instrument uNkulunkulu okumele ngivume ukuthi ngilapha ngithuba. Engikubuza ukuthi thina sizimisela okunganani ukusetshenziswa nguNkulunkulu elawula intando yakhe siyithobe. Ngoba kwesikhathi uNkulunkulu uyasibiza singani silendlela zethu esizifunayo lalapha esifuna ukuyasebenza khona. Ngicabanga ukuthi kuyasichallenge lokho ukuthi uMpostoli Paul avuma ukuthi yimi sibotshwa uJesu uyanilawula nguye onithatha la amfake la ansuse la amfake la. Ufuna sincedise abalaleli babukele ukuthi engxenye singabona ngani uPaul sejele ukuthi uyabuhlezi laphana inika ukudla uselaphana. uPaul uthokwa kule buthela limlinda usejele aphinda lindwe sengani ubulela umuntu engenzanga lutho efela ukuthi kungane ekhuluma ngoJesu wafa wavuka. Kanti uJesu uvumile ukuthi aye laphana ukuze aziveze kubo bwana bejele lezibotshwa zonke. So engakubuza ukuthi sincedise abalaleli sifundani ke ngathi thina nxa singangena phakathi kwezinhlupho wenzile ungenzanga kuyini esikufunda la ngoPaul. Wenzile ungene phakathi kohlupho awenzanga ungene phakathi kohlupho. uPaul usifundisa ukuthi senzele. Sithokoze mfundisi. Thokoze Nkosi. Ngicabanga ukuthi mfundisi Khumalo iyangithinta into kaPaul ukuthi galandaba lokuthi uyangaphi nini uzatholana. So uyafika esigabeni sokuthi lapha ngivele lapha engithunywe khona kangiye njani kangiye khona kungakhathalekile ukuthi so ngezindlela uyabalekela. Ungakhangela futhi uPaul uyaveza ukuthi uyakaveze iCV yakhe ukuthi nxa ungakhuluma ngomHebheru wamaHebheru yimi, ukhulume ngomuntu oyilokhu yimi. Kodwa nxa sekufika lapha kasebenzisi iCV yakhe ukuthi hayi phela likhumbula ukuthi ngingubani. Konke uyalalela ngoba othumileyo kayisuye lokuthi impumela yini yaziwa ngulo onjani othumileyo. So khona ukuqinisile mfundisi ukuthi sonke sila ukuthi siyangaphi itshona ngingaphi kuzathini kangikwazi nakangivumi kuba yini isibotshwa sika Jesu Kristu. Mina ngicabanga mfundisi ukuthi thina njengabantu anti okwethu singaphangisa ukuthi sidinga amaloya ukuthi asikhiphe ubanika kudinga ibail ukuthi but siqalisa ukucomplain ukuthi umlimi uvuma njani ukuthi ngibe lapha mina liyakubonisa ukuthi ngicabanga ukuthi kudinga ukuthi si-understand intando kaNkulunkulu sivume kwesinye isikhathi sifuna ukuzikhipha emumeni uNkulunkulu esiplace ukuthi yenabe thina sibe i-light basindiswa njani singaphinda siphume ngamabail singaphinda actually njengoba sesike sakuthinta uNkulunkulu uyakufaka emumeni noma yiwuphi elenjongo yokuthi khona kuona lo umumo uyefeza umsebenzi othile. So esikufunda ngoPaul laphana ukuthi in every situation esingakufunda sibe ukuthi khona sibone sibe lelihlo elibona okungani ukuthi kungani ngibona lo muntu uNkulunkulu yabe lenjongo nxa sesizwisisile ukuthi thina siyizibotshwa zikaKristu. So sesikwazi ukuthi kakula mumo ozaphonga uzivelela. uNkulunkulu uzavuma ukuthi ungene kulwana umumo ukwenzela ukuthi uyefeza uthumo oluthize. Nxa umuntu ezwisisa ukuthi wena uyini uyisibotshwa sika. So thina kasikuboneni ukuthi khona in every situation kuyabe kule opportunity yokuthi umuntu ayechumana. Nxa ekhuluma umfundisi ukuthi sizibotshwa zikaKristu ufuna ncedisa omunye umlaleli ombukeli nxa ukuthi uyisibotshwa sikaKristu sengamukele njengomsindisi so sengiphila impilo yakhe usengisusile kunkululeko yami yokuziphilela. So esengikwenza sengani ngibotshwe nguye kanti ngikubotshwe kule nkululeko ukuthi ngiveze uthando lesiphambano kwabanye abantu lakimi. So siyabonga abalaleli bakithi uNkulunkulu wona lumnyaka ufuna ukusivezela ukuthi sizibotshwa zikaKristu ekukhululekeni sezonweni sisuka kuzo sisiya kuKristu. Ngakho yebo kakulula
kodwa uPaul usifundisa ukuthi singakhangela kuNkulunkulu kuzabalula sike sikhangele uPaul ephakathi kwamaketane Paul in chains uphakathi kwamaketane aphi qala ngo2 Corinthians 6 verse 5 singayi ku4 lapha Corinthians 6 verse 5 mfuna ukuthi sibambe lapha ukuthi uPaul uthi uphakathi kwamaketane sesibonile ukuthi uthe uyisibotshwa sabona ukuthi ubotshwe kanganani lapha sikhuluma ngamaketane ukuthi wayesibotshwa ngokususwa lapha ekhona wayejele sesilapha ngibotshwe futhi ngisejele ngamaketane yiwapi Verse 5 uthi ekuchayweni ekuvalelweni entolongweni laseziphithiphithini ukusebenza nzima ukungalali ebusuku kanye lendlala hamba ku2 Corinthians 11 verse 23 mfuna sibamba amazwi akhulume lapho ukuthi ukhulume ngendlala ukhulume ngokuchaywa kuswele ubuthongo ngamaketane ambophilelayo yena vele sejele 11 verse 23 Vazinceku zikaKristu na sengiphambene ingqondo ukuba ngikhulume kanje mina ngedlula lokho sengisebenze nzima ngibe sentolongweni kaningi ngabhaxabulwa kakhulukazi ngabekwa engozini yokufa njalo njalo kahlanu ngachaywa ngamaJuda imvimvinya ezingama30 lesificamunye kathathu ngachaywa ngemiqwayi kanye ngachaywa ngamatshe ngafelwa ngumkhumbi kathathu ngachitha ubusuku losuku ngindenda olwandle nxa silalela yiwo amaketane akhulumayo azasinceda lathi nxa siphila ukuthi sikwazi ukuthi hayi sisejele eyomhlaba wesono kodwa kulamaketane phakathi phela ke mfundisi ukuthi nxa sikhuluma ngamaketane lawa abotshwe ezandleni lenyaweni lasomaketane ngoba awalethi buhlungu enyameni kodwa lapho ukhuluma ngamaketane adlula into eziletha into ezibonakala ngamehlo abanye ngoba ubuhlungu adlula kibo lenkambo akiyo yenzakala abanye abantu bengekho yenzakale futhi ngaphakathi kwakhe kungela umuntu ongathi share akuzwayo ngaphakathi nxa ukhuluma ngendlala akakho umuntu ongakuzwela indlala nxa uchayiwe ubuhlungu bokuchaywa ngomqwayi mina ngikhulele esiXhoseni ngale ngokuthi ngiyabetha inhloko ngiyabetha apha njalo yakubetha akubethe sibili lapha akubethe aphinde kube kathathu uvuma ukuthi lapho umuntu ongibethile uwele phansi uze uphakamisa izandla bese usuvuma lapha ukuthi hayi ngubhudi so ke ngilandela ukuthi wena obone ebethwa kawumzwelanga ubuhlungu bukabandi bakhe so ke uPaul ukhuluma ngobuhlungu yena abuzwa ngaphi enyameni yakhe kodwa kakhohlwa even la ngesikhathi sona lesukuthi nisibotshwa sika Kristu so ke ngicabanga ukuthi kujulile mfundisi ukuthi phakathi umuntu lo muntu uzadlula phakathi kwamaketane akhe umkhumbulo ukuthi uyisibotshwa sika Kristu ka ungaphumi ngokuye amaketane la manengi isihlobo sithandekayo nxa sibala ngamaketane kaPaul akufaka umkhumbulo wakho ukuthi kuyini osudlule kukho wabona ngani nguwe wedwa ohluphekayo uPaul udlule khona thina silapha amaketane kade sesingaqamba sincedisa abazalwane babona ukuthi ngamaketane yebo kodwa ke uPaul uthi yena kuyaphumeka safunda uzabuvula kwapho 2 Corinthians 4 verse 7 ukuthi kule ndlela ukuthi kuyaphumeka sesichazisa amaketane esingena kuwe wapi phakathi komhlaba esiphila kuwo ukusiza abazalwane kuma kukhona izimfa ezinye ezingazwiseki izingozi ukuthi thola imuli yonke chabalele ukuchazisa usithi so kulezinto eziningi ezihlukuluza izimuli konke khona lokho nxa sikubona singakhangela umpostoli Paul kuyasinika amandla ukuthi khona siqhubeke sisiya phambili akukhuluma ngezingozi ngicabanga omunye khona phela edolobheni lakithi kobulawayo ukuthi ubevakatshile ehambile uyabona nje izindawo emhlabeni wathi indlu esalilayitha abantu betshisa umlilo wazibuyela wodwa walanda indlu izimele kodwa lapha yathi yaphela yonke usetshiya le holiday yakhe sefika sokungumloda ngamagedane ukuthi uphume khona phasi ukuthi ngikwazi ukuthi uNkulunkulu nguyayinika indlu leyi mina ngisaphila uzanika futhi impilo so ngithi mina kuba lababukeli singazama ukubona ngani sisodwa uNkulunkulu ukhona nxa uPaul wabekezela wanqoba lathi siyanqoba 2 Corinthians 4 verse 7 usiya ku12 Corinthians 2 ngo4 verse 7 sifuna ukufunda ukuthi kade uPaul ke waphuma njani wabekezela njani kula maketane lathi singaphuma njani phakathi kwawo uthi kodwa inotho le
silaye ezimbizeni zebumba ukubonakalisa ukuthi amandla amakhulukazi la avela kuNkulunkulu athi kithi sincindezelwe kalukhuni enhlangothini zonke kodwa kasifihlizeki sididekile kodwa kasilahlanga ithemba siyahlukuluzwa kodwa kasidelwanga sichayelelwa phansi kodwa kasibhujiswanga sikuthwele njalo nje emzimbeni yethu ukufa kukaJesu ukuze ukuphila kukaJesu lakho kubonakaliswe emzimbeni yethu ngoba thina abaphilayo sihlezi sinikelwa ekufeni ngenxa kaJesu ukuze ukuphila kwakhe kubonakaliswe emzimbeni yethu efayo ngakho ukufa kuyasebenza kithi kodwa ukuphila kuyasebenza kini. Yabuzwa uPaul uthi thina kusebenza ukufa kodwa ukuphila kini ngapho phansi ngoba mina mphakathi kokufa ngisejele la ngihlukuzekile kodwa ngenxa kaKristu ngoba yena uKristu nguye phela wabethelwayo wavuka nguye osinika impilo so umuntu njengomsindisi kumele angene kufeni njengoKristu ngeke ufe physically usuhambile khona ukuhlukuluzeka ikufa ngoba uyakhutshela ilungelo lakho lokuphila ukuthi uphile uhlukuluzekile siphuma lana lapho uPaul okwenza bekezela uPaul kuyini ngamazwi akhuluma yena umpostoli Paul wakuzwisisa ngize ngikhumbulo omunye umlobo wabhalayo kuthiwa nguDietrich Bonhoeffer ukuthi when God calls a man he bids them come and die so ukuthi sizwisisa ukuthi nxa umlimi vele sesibizile uzangena lathi ekufeni so wazwisisa uPaul ukuthi wayengayedwa yikho kwamenza ukuthi enelise ukuthi khona aqhubeke ngoba wayezwisisa kakhulu i-great controversy ukuthi inkulu ngoba mbona ngani yikho kungasincedisa lathi ukuthi nxa singena kumbe kusekufeni kumbe kusemkhuhlaneni kumbe kusengaphi sizwisisa ukuthi kukhona okukhulu kulalokho engikubonayo i-great controversy usathane behind all these things so khona lokho singakuzwisisa sesikwazi futhi ukuthi uJesu akavumi ukuthi singene yena ngeke hayi ungena lathi pha so esejele uPaul wayekwazi ukuthi unobani uNkulunkulu that's why siza kubona phambili noma base bebotshiwe lo Silas kuthiwa baqhubeka behlabela bedumisa so babezwisisa ukuthi sikhona lapha uJesu la so yikho kwamnika amandla ukuthi enze njani aqhubeke esiya phambili. Umfundisi nxa ethinta laphana kule verse nxa liyane siyifundile igcine ngoverse 12 anti uvesi ngu16 wakhona uthi emumweni onjalo kasilahli ithemba uvesi 18 abesesithi ngakho amehlo ethu kasiwakhangelisanga kokubonwa kodwa kokungabonakaliyo ngoba okubonakalayo kuyedlula kodwa kungabonakaliyo kuyahlala phakathi so umpostoli Paul uhlasinika impendulo yokuthi kungane senelisa ukuma emumweni yonke sichayelelwa phansi kodwa singafihlizeki uthi ngoba thina kasikhangelanga kathesi ubuhlungu bomzimba lokho esidlula kiwo kodwa amehlo ethu angangale entweni ezingabonwa ngamehlo enyama kuyintokozo esiyakuba layo kuyishare lo Kristu owathwala ubunzima ukuze sishare intokozweni yempilo ephakathi so impendulo ikhona la ukuthi thina sikhemele sikhangela ibigger picture ukuthi isiphetho kule joy kule nkazimulo kule ntokozo ebekwe ngale iyo kumele ukuthi sigcine sithembekile la ngoba lokho futhi ku temporary uthe lapha izinto ezibo ungafunda uverse 17 izinto zonke lezi ezisehlelayo vele uthi ziyadlula ukufa kuzadlula indlala izadlula so mina ngiyafisa ukukhuthazeka lababukela ukuthi kasingavumini ukuthi izinto ezibuhlungu lanxa zibuhlungu onganani ziyadlula zisehlulekisa ukuyangena enjabulweni ephakathi. Ngiyakuzwa Msimhlanga nxa ngilalela uthi ukuthi lanxa impilo ingabanzima kanganani singakhohlwa amazwi kaJesu aka 28 19 kuya ku 20 uMateyu uthi bhekani ngilani uJesu uthembise ekwazi ukuthi kule nhlupheko la uthi ayibhekani kodwa ngilani kuze bese kuphelele ufuna ukuthi umfundisi uthe ekhuluma mama lapha ngathintwa ngomunye umumo owenzakale kunsuku ezingekhatshana ngithintwa ngomunye umzalwane asazana uthi mfundisi kulabantu endaweni enje abafelwe ngamalunga emuli siyakucela khathesi sicela uyechumayela khonapho ngasukuma ngingakwazi ukuthi ngiyangaphi nxa ngifika ngifica ukuthi
ubaba lo ofele uyagula kakhulu. Ufelwe ngubani? Umama labantwana bathethe imota badriver baya endaweni ethile. Bafika benza i-accident bengu-4. Abathathu bahle bedlula. Kwasala lo mntwana onjani? Oyedwa. Angitsho. Lo baba onjani? Ogulayo. Uyiphatha njani leyo nkonzo? Kodwa inkonzo yaba buhlungu yile. Ubaba lo la wasedlula. Kwasala umntwana. Laba abantu ababekhona kwakulomunye owayefelwe kumaviki adlulileyo. Efelwe umntwana. Uthe buya kumfale wathi nxa kunje Nkosi konke kulungile. Mina nxa ngilimele kangaka ngoyedwa pho ngithini ngomntwana lo. So ngilanda ibala leli alifundayo lapha ukuthi siyalimazwa, sihlukuluzwe kodwa siyanqoba. Amazwi la angithinta ekutheni omunye nxa eloba commenta ngoDaniel ngenkambo kaDaniel uthi yena uNkulunkulu when God wants a man watch his steps. Akukhayini nxa uNkulunkulu ekufuna ukuthi wenzani uthi yena he hammers you but you don't crack. Uyakuthathela isagila akudutshuze lapha kodwa usala ungaqamukanga. Uthi yena he bends you but you don't break. Konke lokho uthi akwenzelayo kungazathi nxa ulalele kungazathi uNkulunkulu ujonga ukuzwisa ubuhlungu. Kodwa ekucineni kwakho konke khangela ukuthi oDaniel bemanjani loba wonke umuntu odlula ovuma ukuba yisibotshwa sika Kristu. Amazwi awakhulumayo kasakhuluma itheory, usekhuluma inkambo alayo. So ke mina ngicabanga ukuthi sonke sinje silenkambo ethi futhi uNkulunkulu uthembekile mfundisi ngoba kasoze avume kube lesilingo esiphezulu kwamandla kabani. Hayi umuntu lo simfanele kangidlule phakathi kwani kwaso. So ke sonke labalaleli hayi zonke obhekana lazo ngoba uyihambile indlela uJesu. Aqinisile. Sibalela 2 Corinthians 6 verse 3 kusiya ku7. Uqinisile balaleli lababukeli nxa isijelo mfundisi asimeni lo Kristu owahlukuluzwayo wanqoba sinqoba ngenxa yakhe la. Amen. Uthi akasibeki izikhubekiso endleleni yomuntu ukuze imfundiso yethu ingasolwa. Kodwa njengezinceku zikaNkulunkulu sizethula ngazo zonke izindlela ngokubekezela okukhulu ekuhluphekeni, ebunzimeni kanye lasezinsizini, ekuchayweni, ekuvalelweni entolongweni, laseziphithiphithini, ukusebenza nzima, ukungalali ebusuku kanye lendlala, ukuhlambuluka, ukuqedisisa, ukubekezela kanye lomusa, ngomoya ongcwele langothando oluqotho, ngokukhuluma iqiniso langamandla kaNkulunkulu, ngezikhali zokulunga esandleni sokudla lesenxele, ngodumo langehlazo, ukukhulunyelwa kubi lokukhulunyelwa kuhle, siqotho kodwa sikhangelwa njengabakhohlisi. Akulandisela lapha yikuphi okwamsizayo njengomthombo yezinto zakomoya ezamnika ukwazi ukuthi hayi kungaze kubhekana lami njani kodwa engubambile lapha kuyikuphumelela nxa kade baleza lapha. Mina ngozwile umfundisi ubalisa indaba yokuthi amandla okuma enhluphekweni atholakele elizwini likaNkulunkulu. Atholakala ekuzideleni ngokuthandaza langokuzilukula. Ngoba akulamandla esingawathola ngaphandle kwamandla kaNkulunkulu. Nxa esithi ngezikhali zonke zikamoya, ngicabanga uEfeso 6 ukuthi kasilile inyama legazi. Abe sesithi nxa kunjalo ke lina hlomane izikhali zonke zikamoya. Sifanele ukuba lelizwi likaNkulunkulu yilo lodwa liyasala liyisikhali siyakulwa sinqobe. So nxa sisima ngamadolo sithandaza sidinga amandla kuNkulunkulu awokuma enhluphekweni. Nahlala ngicabanga kwesinye isikhathi ukuthi nxa sithi asithandazeni yagulelwa sithandazeni ungani sifuna umuntu masikhiphe enhluphekweni. But inkambo leya isiyokukhutshwa enhluphekweni ngeyokuthi mlimo ngincedise nginqobe la ngihambe endleleni. So yi attitude omele sibela njengezibotshwa zikaKristu. Akula muntu omele bypass inkambo kumele sibe la and siphutsha ngale sivume sibili ukuthi uNkulunkulu uqotho. Siyabonga.
okunye kwezinto akukhulumile uPaul ukuthi ukukhuluma iqiniso singama eqinisweni kuyini iqiniso nguJesu kuyini iqiniso liBhayibheli singama elizwini likaNkulunkulu kuliqiniso ukuthi sizanqoba siyakhuthazana ukuthi thina njengabakhozi labathungameli bamabandla asifundeni ukuthi okuzasenza sinqobe yikuma eqinisweni likaNkulunkulu yikubekezela lothando lwakhe siphile asikhangele uPaul eseFilipi lapha umsebenzi 16 verse 6 uPaul eseFilipi verse 6 uPaul labaphelekezeli bakhe bayibhoda yonke imango yaseFrigia laseGalatia umoya ongcwele esemalela ukuthi achumayele ilizwe edolobheni lase-Asia bathi sebefike emngceleni waseMisiya bazama ukungena eBithinia kodwa umoya kaJesu kawubavumelanga ngakho bedlula eceleni kweMisiya behlela eTroas ebusuku uPaul wehlelwa ngumbono wendoda yaseMacedonia imncenga isithi woza eMacedonia uzosisiza uPaul esebona umbono lo sahle salungisa masinyane ukuthi siye eMacedonia sibone ukuthi uNkulunkulu wayesibizile ukuba sichumayele ivangeli kubo uPaul ubizwe eMacedonia kodwa uyakwazi ukuthi kuloku hlukuluzwa kule persecution kanti persecution iyanceda yini ukuhambela imali ngoba umlimi umvayela ukuthi ungayi lapho ufuna ukuya khona lapha athi khona kumele ayebotshwa khona ngalachayo so inceda ngani persecution ukuhlukuluzwa kunceda ngani evangelini nje sike sakuthinta lapha ukuthi uNkulunkulu uyavuma ukuthi singene kwamanye ama situations ukuze intando yakhe njani iyazakala siqeda kufunda lapha iverse 2 Corinthians 6:4 iverse ikhuluma ukuthi uPaul bezibona njengama ministers of God ukuthi bona bayizinceke zikaNkulunkulu so kabenze yabintando yiko kumsebenzi 6 lapha 16 verse 6 ekhuluma ukuthi umoya oyingcwele kabavumelanga ukuthi baye lapha babefuna khona but waseba direct ukuthi baye ngaphi eMacedonia so abantu abazibona njengezinceke zikaNkulunkulu balandela umoya oyingcwele ukuthi umoya oyingcwele engathi khona kakuye ku left kuya kukhona ukuthi kuzabe kunjani phambili kakuyamanga kuwe kweme kuyena lo kubizileyo so mbona ngani umoya okumele ukuthi sibe lawo lokuthi sivume ukuthi simuzwe umoya ekhuluma ngiyazibuza ukuthi kambe izinceke zikaNkulunkulu khathesi thina siyamuzwa yena umoya oyingcwele ukuthi hayi 10 left uze ukuthi lapha ngumoya ngoba iverse esifundile ithi khona umoya kawubavumelanga ukuthi baye phambili kodwa wasesithi kabaye ngaphi eMacedonia futhi ekwazi umoya oyingcwele ukuthi ngale eMacedonia bazafika kuleli dorobho bathola inkazana ethize elomoya omubi ugcineni bawukhiphe bese bechaywa bangene ngaphi entolongweni but nguye umoya oyingcwele phela othe kabaye khona ngaphi belanda ukuthi bayechaya yazi mfundisi nxa ukubeka njalo ngicabanga ukuthi sasiyaphikisana esikhonala ukuthi kambe nguNkulunkulu vele umoya ngoba thina silomcabango ukuthi lapha inkosi esithungamele ezilongisile inkosi izinto kumele zihambe kuhle kodwa ukuthi siyavuma ukuthi inkosi iyasithungamelela ebunzimeni ukuze amandla yabonakala ngeverse lapha emfisi uyifunda siphendula umbuzo Philippians chapter 1 verse 12 ithi bazalwane ngifuna ukuba lazi ukuthi okwenzakale kimi ukusizile impela ekuqhubekiseleni ivangeli yikho manje so sibuyela ekubeni isigqili ekubeni isibotshwa ukuthi nxa ngiyavuma ukuthi lapha etsho khona inkosi ngazi iyevuma ngichayo ukuthi kodwa lekho efuna ukuthi kuyefezwa kufezakala ngokuthi lokhu kwenzakala and even early church kuthiwa bahlakazeka i-persecution laphana uJesu evukileyo wahamba ezulwini kwaba lesiphithiphithi se-persecution oFilipi eSamaria obani banga kodwa kuthiwa bahamba bechumayela ivangeli lapho lo lalo wayebaleke siyakhona so uNkulunkulu uyavumela kwesinye isikhathi emimingeni for the sake of ukuhamba kwevangeli ngoba kwesinye isikhathi sikho apha singazihlalela ngoba konke kuhlalisekile but izulu libe selivuma lifaka omnye umumo ozasisa omuya egwero omuya enkayi sibaleka and ngize ngikhumbule uElenji wathi kule ndawo athi
esikwehlule ukwenza ngesikhathi uhlalisekile sizakwenza ngesikhathi sesikhuluma sokukubi so uNkulunkulu uyavumela imumo enjalo kwenza ukuthi ivangeli liqhubekele namfundisi onye okungithinta ayikhuluma lapho mama ngizama ucabanga ukuthi ngabe bala umlindintilongo wayezafinyelelwa njani futhi ungakhangela ukufinyelelwa kwaMlindintilongo iBhayibheli yasivezela ukusindiswa kwakhe ukuthi akuphelelanga kuye yedwa wathinta lemuli kabani yakhe kimi kuyangitshela futhi ukuthi kulezinye izibotsho ezazikhona laphana ezasindiswayo ngenxa yokukhonza ngoba ngothiwa phakathi lapha abanjani babehlabelela kanti uhlabe ukhuleke njani umumo unganjani ungavumi so ke kwesinye isikhathi kulezinye indawo okufanele siyefika kizo lanxa thina zingasikhululi esingubongelayo bafundisi lo mama lapha ukuthi uNkulunkulu ungavuma uyaziveza uPaul wavuma umlimo waziveza wafinyelela oLydia wafinyelela osanomkhulu entolongweni so umlimo ulabantu bakhe ngale afuna ukuthi thina sesimamukele sivuma ukuthi wena ngithe hambe eGodola ngomqando usejele uyekhuluma ngithe izulu imoto kufele kulomuntu engizamthuma khona pha so asivumene ukuthi umfundisi ukuthi imumo yonke singena kuyo ipackage kaMlimo yokulungisisa umhlaba ukuthi ubuyelisane lezulu inkosi ayisisize balela abukeli sifunde ukuthi uNkulunkulu ufuna sibe laye senze intando yakhe sibambela uFilemoni 15:16 ngifuna sikhangele uPaul eseKolose siphendula umbuzo ukuthi uPaul kanje wahamba wafika yini eKolose xa uthi uPaul leKolose wahamba wafika yini wachumana njengalokho wahamba kwezindawo zonke lezi uFilemoni 15:16 nefunda ithi mhlawumbe isizathu sokwehlukaniswa lawe okwesikhatshana sasiyukuthi ube laye futhi kokuphela engaseyiso sigcili kodwa esengcono kulesigcili njengomzalwane othandekayo uyathandeka kimi kodwa uthandeka kakhulu kuwe njengomunye wakho la njengomzalwane enkosini Kolose 4:9 uzasibambela khumalo khona ukuthi uPaul ukhuluma ngobani wakutheni thina mhlawumbe kwenzela ukuthi umamukele sengumzalwane ubugciliso obuphelile Kolose 4:9 lesimo 9 ithi ubuya lo Onesimus umzalwane wethu othembekileyo lothandekayo njalo ongomunye wenu bazalitshela konke okwenzakala lapha yes lapha esikunanzelelayo yindlela uPaul asebenza ngayo esiqeda ukukhuluma ngakho lapha uPaul beseMacedonia sinanzelela ukuthi uPaul ufinyelela labanothileyo oLydia ngendlela yokuthi angathinta abanothileyo lapha abale influence khona imali zabo lakho konke kuzahambisa ivangeli ngesinye strategy uPaul asebenzisayo xa sesifika lapha amavesi esanda kuwafunda sithola uPaul wayechumayele eEphesus kwaphenduka uEpaphras oFilemoni so uFilemoni lo uba lalesi sigcili uOnesimus esabalekayo hlangana lo Paul engaphi ejele konke sikutshoyo ukuthi uNkulunkulu uyabeza ukuthova komunye umumo ekwazi ukuthi khona ngale kulomuntu ozahlangana laye so sehlangana lo Onesimus usephenduka yikho esebhala ukuthi hayi lo muntu nxa esebuya kuwe ngicela umthethelele ngicela ukuthi khona unjani umamukele ngoba kase isigcili kodwa usengumzalwane umfowethu othandekayo nxa ekhuluma kanje mfundisi ukuthi phela kulo kugqilazeka lanxa ungekho ejele uthi lo muntu lo ube isigcili sokuthi ube phansi kwakho kodwa uphezwe isono sengumzalwane somele umxolise lifana so ngicabanga ukuthi kuqhakathekile ukunanzelela umuntu osephendukile kamukelwe kuphendukeni kwakhe kakhulu angabalelwa izolo likabani lakhe kunje kathesi siyabe sikhumbuzana izolo lethu singalithandi kodwa ke lapha siyathola ke isimanga esika Onesimus lapho siyamukeleke so selokukhululeka engabanga isigqili sika engazange waba isibotshwa sika Kristu Jesu uPaul sithini ngempilo kabani kaOnesimus yayaphela injalo funa futhi kungabi le record ukuthi wayengasindiseka so kulabanye abantu okufanele basindiseke ngobuhlungu bethu esidlula kibo okwesibili engunanzelela lapha ukuthi
lathi khathesi silabo abantu abaphuma emajele sibabamba njani ngoba bathe besuka bebotshwa basuke benze kumbe ihlazo ezigabeni benze ihlazo ezimulini bangamkeleki funa benxa babotshiswe la izimuli usephenduka lapho wamukeleka njani ngibona irole ephiwa ibandla ukuthi bandla yamukelani laba bantu ngoba vele babe outcast bangamukelwa zimuli zabo sibamukeleni impilo yabo iqhubeke babe lekusasa engcono. Amen. Nakho lokunye ngifunda umfundisi ukuthi uOnesimus no owafika levangeli eKolose uEpaphras owezivangeli eEfesus ukuthi ngibona ukuthi kule role eyokuthi lokho esenguzwile ngihambe ngiyekusakaza lapha engiyakhona. Kwesinye isikhathi ngibuye lo munye umntwana esixoxa njengevangeli wathi mama nginomlimi ziningi izinto engizazo but ngishaye angaze ngikhulume ngicabanga ukuthi konke akuvezayo ngokwami but si challenge nguEpaphras and ngize ngacabanga ukuthi siyakhumbula ukuthi ibandla leli selizuza back imfundiso ezazilahleke ngedark ages uRachel Oaks nguye ephethisa but the truth izulu limthumele wafika eChurch yaseAmerica wambula so uNkulunkulu nxa esinika ukukhanya okuthile kayisikho kwami ngedwa bekumele ukuthi kukhanyisele mina bese ngikunika labanye ngokukhomitha kwabanye laba bazakukhomitha kwabanye kube ichain yokuthi ivangeli lihamba umhlaba wonke. Ngenye indlela mama nxa sisithe emabandleni silabantu abaku-fishers of men singakukhulumi ngomlomo ngoba nxa besanda ukubhabhathizwa angakhetha umama wokukholwa Bwa wakukholwa asiboneni ukuthi siyakwenza ngokwamaqiniso afundiswe asuthe iqiniso la lapha hamba khona abe isandla sikaNkulunkulu njenge Epaphras ngoba uPaul kafika ngeKolose kodwa wafika ngalo aphenduka so awungeke uyefika eMelika uzafika ngalo omphendulileyo kumagagazi khona apha ubhala incwadi wafona umuntu uyasebenzisa njengezibotshwa zikaKristu bathandekayo ngefoni ngomkhuleko asivumeni ukusebenzela inkosi kakhulu. So senguthola mfundisi okunye lapha ukuthi umsebenzi lo uya saved to serve. Nxa ngiphuma ngisiyasebenzela omunye umphefumulo kukhona okwenzakala kubantu kunjalo okwenzakala kimi. So ke isifundo lesiyasivezela amagama amabili ukufinyelela abantu ngevangelism bafinyelela beze kanti ke lendlela yokugcina amalunga osekhona kahlali ekhona khona lapho angazanjani angazaphuma so khonokho bukuthi ukuthi nxa sile class nansi ana class of fishers of men angisho ayike akunanzelela umzali wakho kwelinye ilanga yokuhlangana bonke lamhlanje lusuku lokuthi umzali lo mntwana babuye lapha esifundweni sakhe ke bayifunda ku fishers of men enkhona ngale lo mntwana kwenzela ukuthi ngemva kwezinkonzo kabe lethuba lokufunda lo mntwana khona kukhana kuyasincedisa. Siyabonga kakhulu balaleli abukeli inkosi ayisisize sikwazi ukuthi yebo kambe siyahlukunyezwa yebo kambe siyabanjwa isitha ngendlela zonke kodwa singakhohle ukuthi kuthiwe asikhalalwanga nguNkulunkulu kasidelanga yikho kwenza sibe lesifundo lesi ukuthi sifunde ukuthi uNkulunkulu ufuna senzeni naso okunye kubambile lapha Onesimus lapha ngibona silibele ukuthi sithola isifundo esinye sokuthi uNkulunkulu umuntu angaphenduka simele sikwazi ukuthi izolo yembelwa ngamukeleke bantu ukuthi wenzani ngasokwethu igazi lika Jesu lixolela wonke umuntu emulini zethu emabandleni asikufundeni khona ukufuna ukuqina I think usukuthintile mfundisi bensithi mina okunye sikufunda khona phana ngithi ivangeli liyasincedisa ukuthi sithi defy angiswele ibala lesintu lapha ukuthi siyekele ukulandela iorder of the day ngenxa yevangeli ngoba kahle kahle uOnesimus ngokomthetho nxa ufunda lapha kwakumele ukuthi abuyele njalo eyisicili ambisele ngomthetho weRoman ngoba ayivele ebalekile kukhona okwakumele kwenzakale kuye njengesigcile esibalulekileyo kodwa uPaul uthi ngenxa yevangeli ngenxa ukuthi sekhetha uJesu ngiyakuncenga Philemon umamukele njengomzalwane
njengomzalwane othandekayo. So lathi kuyasincedisa kubalaleli ababukeli ukuthi nxa sesamukela uJesu sesamukela ivangeli zikhona ezinye izinto okungamelanga siqhubeke sizilandela lanxa ziyindlela yale society ezilongo ziphambanelani lombhalo kaNkulunkulu ngenxa yevangeli kumele siphume kulokhana even kwamanye amasiko athize anxe yabe ngawe society usazakala sibili ukuthi hayi kumele wenze so but ivangeli nxa selikuhlengile kumele ukuthi ungakulandeli konke. So ngezindlela kutsho umfundisi uKhumalo ukuthi ivangeli likhulu kulezehlakalo zonke lamasiko lakho konke lima phezulu. So ke umuntu ophendukele evangelini nxa eyamukele ivangeli ukuphenduka kwakhe sekudlula isijeziso lesana bengasithola ngoba nxa usiya ubotshiwe laphana ubotshela ukuthi isijeziso lokuthi lungisa. So oseyamukele ngapha usenjani usephezu kwesijeziso. Isijeziso kuyasebuhlungu yikho egwaba ngaso uPaul lamaketane mina ngisibotshwa mina kodwa konke kangikuzwa thokozani enkosini ngiyaphinda njani thokozani. So umuntu osephume kulobugqili besono ngoba vele okungifakela phana okunye futhi isono angitsho. So sengiphume kulobugqili sengisesigabeni esiphakeme. Siyabonga balelo babukeli sicela usibalele uFilipi 1:1 kusiya ku3 amabandla aseFilipi laseKolose. uPaul loTimothy inceku zikaKristu Jesu lakubo bonke abangcwele kuKristu Jesu eFilipi kanye lababonisi lamadikoni. Umusa lokuthula kuvela kuNkulunkulu uBaba leNkosi uJesu Kristu kakube yini. Nxa evula uKolose 1:1 funa sibambe ukuthi ukhangela ibandla akhulume ngabangcwele abathembekileyo. Sifuna ukukhuluma ukuthi utshoni ngamabandla la kuyini asivezela ngamabandla la uPaul awabona ewabhalela yena esejele ngendlela akhangele ukuthi aphila njani. Kolose 1:1-2 uPaul umpostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu loTimothy umzalwane wethu lakubazalwane abangcwele labathembekileyo kuKristu abaseKolose. Umusa lokuthula kakube kini kuvela kuNkulunkulu uBaba wethu. Kuyini esikufundayo ngobungcwele abukhulumayo nokuthembeka kumabandla aseFilipi laseKolose. Mina oqala engihlangana lapho mfundisi lapha indlela aku-addresse kakhulu ngayo ikakhulu khangela encwadini kaFilipi la uyaveza ukuthi uPaul lo Timothy bazinceku angazi phela but bezinceku abeseveza ukuthi ilizwi leli lifinyelela obishopi lamadikoni ngabantu abaphethe amahofisi labanye kodwa abona ihofisi abayiphetheyo inkulu somehow kulalapha kodwa ke bafika esigabeni sokuthi la nxa siphethe ihofisi enkulu siyazithoba ngoJesu. So ngakho omkhulu ngoba yikho sithi kulo omkhulu ofuna ukuba mkhulu ngazithobe angitsho nxa simphakamisa yena nguyoza kudonsela abantu kubani kuye. So kulesifundo engisithola lapha sokuthi la nxa ngingaba kuliphi izinga lobuthungameli kuhle ukuthi ngibe laloko kuthiwa yi-servant leadership ngibe yinceku umthungameli abe nguye uJesu. Uthinta igama lokuthi bazalwane abathembekileyo mfundisi utsho about faithful brothers. Nxa ukhangela amabandla lawa amabili indlela addressa ngayo uPaul ukuze ngokuthi ethi abangcwele ibala elisebenzisa laphana ngamabandla ubungcwele loba isibo loba esingabubeka maybe ngendlela eyinye ukuthi hayi umuntu lo usesesigabeni lesi esithize kumbe sekwelenye izinga but ngamabandla akhethekileyo amabandla asephekileyo akhethekileyo ngenxa yalokho asebekuthwele ngoJesu. So abesesithi khona amabandla lawa ngathembekileyo kathi njalo uthando lwabo kubangcwele. So ngamanye amazwi ngamabandla ayephila lokho ayekuchumayela ayephila lokho ayekufunda ikakhulu ukutshengisa uthando kubanjani kubazalwane ukutshengisa uthando kubangcwele. Abangcwele ngabanjani ngabakhethekileyo ngababekwe eceleni ngenxa yevangeli. So kusithi ukuthi khona nxa sesamukele ivangeli silempilo thize
esiyiphilayo engavuma ukuthi uthiwa laba ngabangcwele. Asisaphili nje njengaye wonke umuntu. So amabandla lawa ayaveza ukwethembeka elizwini, ukwethembeka ezenzweni. Yikho babenika uthando in terms of ukupha sibili. Makhangela uPaul esentolongweni laphana, ibandla laseFilipi bazihlupha ngoPaul, bazihlupha kakhulu, baze babuthanisa bengakubuthanisa izipho bamkhumbula uPaul. Angikwazi ukuthi amabandla ethu khathesi anjani ekukhangeleni kakhulu not only abasejele kodwa abaswelayo, abanidi. Siyabonga balalela ukele inkosi isikhumbuzile kulesi sifundo ukuthi siyabhidlizwa, siyahlukulizwa kuze bese kufeni, kodwa lingakhohlwa ukuthi kasidelwanga. uNkulunkulu usikhethile ukuthi ngosindiso lwakhe aluveze ngoKristu lathi sibe ingxenye yabaletha udaba lokuNkulunkulu. Ungatsho amazwi akho khumala okucina uphinde utsho mfundisi abe sesijima lapha sivale. Njobana ke usukuvezile mfundisi wami ukuthi nxa sitshumayela ivangeli engunanzelelayo uSathane uzasipersecute, uzasizingela, uzasi-opposa, kodwa sidinga ukuthi sifunde isibonelo esihle kubazalwane bethu uPaul labo Silas, sifunde kakhulu isibonelo esihle kuJesu esokubana sazi ukubana siyabekezela, sihlale sithembekile njengabafowethu ovula indlela bevangeli, babambelela kungakhathalekile ukuhlukuzeka, ngoba nxa sibizwe evangelini vele impi inkulu iyachisa, kodwa ngoJesu sizanqoba. Siyabonga. Mina ngifisa ukuthi abalaleli lababukeli baphumelele indimana yokwazwa ngekhanda. Thokoza enkosini, ngiyaphinda njalo ngithi thokoza. U-Alpha no-Omega, isiqalo lesiphetho, ihambile indlela woba isigqili sikaKristu Jesu, woba isibotshwa sikaKristu Jesu. Uyihambile indlela la uza kuyinqoba. Balalela abukeli wonke umuntu okhetha uJesu uzakhule ekukholweni, uyahlukuluzwa isitha kodwa ukunqoba ngolwethu ngoJesu. Njalo siyabongela ukugcina kasimazini uNkulunkulu ngokwenkambo, sizayenelisa ukuma lawo uphumumo. uNkulunkulu esibusisa sicimezeni sikhulekeni. Baba wethu oyingcwele othandekayo osezulwini, siyasibonga sona lesi sifundo, inkambo yamadoda izolo. Sicela ube inkambo yethu thina osibambisa imfihlakalo yevangeli ensukwini zokuphela. Sicela ukukwazi sikwazi singakuthandabuzi, khonokho kuzasinika ivini esibinde engozini. Usisibandla ubusise ibandla elizalalela sona lesi sifundo, sikhuthazeke, siqinisele ikho konke ekucineni kulo mqhele wempilo engapheli yovuma sibekezelele khona lokho size siyetshaya intambo. NgayiJesu siyabonga, amen.